ibas Injil si badianari rikutkan Lukas. Jenari nina Jesus man ajar-ajarna, litme sekala bayak, litpe sekala bendaharana. Ia dukun kalak manbana maka bendaharana korupsi. Maka idilona bendahara zanah nina, ugangi perbahanan we. Bahanlah perkiraan negeri nada Hindu, sebab kam ku pengani jadi bendahara. Nina bendahara ibas ukurna, i pengadituan ku aku jadi bendahara, kaingin dia ku bahan. Encampun lah pengasuh, mindo-mindo mela aku. Ngokutah kai si bahan, gelah kenca aku pengadi, lit kala singalokon aku ibas rumahna. Maka idilona skala-skala peridon tuanna, isungkunna si pemena nina, asa kayu utang duman tuanku. Arjawab ia, 200 kali minak makan. Maka nina bendahara enda surat utang lu undulkan, jenari minter suratkan 100. Kenca bagai isungkunaka kalak sideban nina, kam kasakai utang lu. Arjawab ia, 300 buni pagi. Maka nina bendahara eda surat utang lu, suratkan 250. Kenca bagai ibu tuan dai bendahara sila bujur sedap sebab cerdik kel ia. Sebab cerdikan kap anak-anak doni eda ibas urusan sapi-sapi ia asangkan anak-anak terang. Iteruskan Yesus ngerana nina, kukatakan man bandu, pakailah arta doni eda guna datkan teman man bandu gelhamina gia arto doni eda lananit. Kam yalokan me ibas ingan sirasa lalak. Ise pe si tutus ibas sikiti, tentu tutus pe ia ibas si belin. Ise si labujur ibas sikiti, tentu pe ia labujur ibas si belin. Dage adilakam tutus ibas arta doni, labu ibreken man bandu arta si turu-turu. Janah adilakam terteki nangdangi si kerajaan kala ise ngesinggit mereka artana jini man bandu. Labu mungkin skala zua-zua dua tuanna. Sebab dibagi uga bape nembahatena nandangi si skala, jangan si skala nari ikelengina. Skala ihamatina, jangan skala nari igombangina. Kam labanci erkeleng ate manibata, jana erngena ate man arta doni enda. Kata Tuhan, pujiin man bandu oh Kristus. Nade bapa turang rasnina, sekala bendahara si ngurus kini bayakan tuanna terteh reban la adil. Nandangi pengadi ma iya, perban iya buat. Bas situasi terasa enda, ipepulung na kala si hutang kepak tuanna ras rebahan surat utang si baru. Isasapna baginna si jadi si kerajaan alula ngerugikan tuanna Sie erban sekrina jelma sirutang dai ngatakan bujur ras kala mereka ingan kesilang nandangi jua-jua dai ali surung ia i pengadi tuanna. Tuhu jua-jua ipuji labor kita kan cerdik ia derami serpang pula bas krisis. Tapi arkitekten iya peltek pengarapenan. Tupung mamon langasuk nampatisa minter ia mulihkan kempak pergandun. Turi-turi nenda lagu ajukan guna rebahan manusia la adil. Lagu rebahan guna kita rebahan sila adil. Kerina murid rasel masih terem isadarkan nangdangi tuntutan jadi murid. Adik lala godaan si banci
pebengkuk pusuh kala idus batanari. Salah sada emkap kenmamu, emkap dewa duit, erta entah pangkat. Dewa enda dikatakan labujur, sebab igodana manusia jadi juak-juak sen. Nade bapa turang rasenina, jelma si setia bas perkara kiti, pasti bas perkara galang pe ia setia. Amin gia bas beligan kiti, arta doni enda harus diurus alus sikap dengan pedau korupsi, desken bedaharan dai bas perkara si bareda. Adiguna ngurus arta doni enda pelasi ban sikap, ise nga si mereka kempak kita arta si tuhuna emkapkan surga si badia. Kerina murid ia telah perbulan ukur nembah kempak di bata anu pusuk sila ardua-dua. Arta dunia enda igelari labujur sebab guna dan kenza manusia megati labujur. Nabi Amos ngerawai kerina berbinaga singayak keuntungan akal si musim anu lagu langkah la adin. Ipersingeti maka dibata di pihak kala si musim. La ia lupa nandangi kerina perlakon keempat kala Ipindu dibata gunan cibalkan arta dunia enda bas ingan sikitikan selaku alat ras labo nentukan geluh matena manusia. Duit ras erta labanci jadi tinande geluh. Amin na bage arta dunia enda tetap harus ipsikap anu menghuni gelah bagin kempak kita indeskan arta surgawi. Kerina murid pentar makekan kini bayakan, sebab adi bahaya dahu bas lagu langkah kalak parisi si gelari jual-jual sen. Erta arus bansi nan nami kalak musim alu mere upah si adil. Tupung terjadi sada kekurangan jukut, enda sada cerita tukang potong makekan jukut si kitik da si sitik dai ngenca ibalu timbangan. Jukut edar gana 8.000 nina kempak sinukur si paksa nani main. Jukut eda kitikkel ate kumin si tergalang nina sinukur. Tukang potong si curlis ngulihkan jukut kubas kulkas ence ngadian tisik. Ensa bagi ikudan naka jukut dai nina eda si tergalangan hargana 10.000 merandal nina sinukur dung narang nina sinukur bang kuduana si kitik daya segalang daya nina. Jadi sir benaga jukut kemamangan sebab tertek ia ngor sura atena noko. Nade bapa turang rasnina anak-anak doni enda curlis kempak sesapihna asangkan anak-anak terang. Selaku sinur-sur Adam dan beligan kita selaku anak-anak doni, ras selaku pengikut Kristus kita dijadikan anak-anak terang. Eda membiakta terincuh kita karena usihan ras kata Kristus, tapi pe igoda mamon kita. Ateta ngelai ras nembah, tapi megati kita tergoda darami pratenta jine. Arsura kita ngeluh murni, tapi untuk takalta maun-maun iracuni kayalan si melket. Si merincuh emkap darami dalam tengah. Maun-maun ateta nembah di bahata ras mamun. Man bas dua pinggan. Tapi si bagi rupana labuli. Maka nande baba turang rasnina. Mari si peteguh ukurta. Si bahanlah maka kita ngikutkan di bata selalu pedauh mamon. Laban si kita man bas dua pinggan. Kita harus ikutkan di bata karena arah bagaimana kita banci katakan anak-anaknya. Amin.